mamolavola vao aho satria noho ny maha-artiste ny tenako de tsy maintsy miresaka aho satria lafa misy raha zany mahazo namanay manakan'izao de tsy mitsatra zahay miserana mitady mikaroka ino ny zavatra tena hoe azo antoko am'ty zavatra ty mba hafahafany mahita n'ity videoko ty zao izy agny zay Black Nadia mba miala ny fony satria kay tsy olo tsy zao raiky tsy olo autour de moi avao zany mahafatapatatra ny raha miseho eto ambonin'ny tany. Voalohany indrindra aloha zany ho anareo zay mbo tsy nahita ny Mizara Karatsy hira ny klipin'ny Black Nadia Mizara Karatsy mandehana mijery hira klipin'ny Black Nadia Mizara Karatsy zay coucou salut Roseda nareo zany zay mbo tsy nahita ny klipin'ny Black Nadia Mizara Karatsy mandehana mijery de jereo jusqu'à mifarany ataperany raheo zay voalohany indrindra mana preuve ray manokana koa anao Nadia am'zany jereonao io Mizara Karatsy io fa à la fin Mizara Karatsy agny misy sariny Black Nadia miaraka tamin'ny ex-any fa tsy valiny moa lehilahy eo ananiky zao fa io zao rombany mety hoe nisy tam'zany fotoana zany io lehilahy ao io lehilahy am farany io klipin'ny Black Nadia io misy lehilahy zay ao roa mifampitatana manaka an'izao. Est-ce que mba fa nisy relation tamin'io lehilahy io ve zany i tompoko vavy zany hoy zany zao ato mandiniky mba sode mba ty zany osako ro nieretseretiny Black Nadia ny hira ty hoe misaotra anao lay la olo ny valiny lehilahy io ro namaly an'izay mba nisy relation tokoa le resaka hoe nisy ny fizaran-karatsy na hoe nanakorysakory tegna moa zany tsy satry mitsakotsako hoe ino marina ty zavatra ty misy sary aho magnapirofo an'izany zavatra teneniko anareo zany ao am Mizara Karatsy ao mandehana mijerany sary ny farany clip io jereo am Mizara Karatsy ao fa misy sary dikan'izay zany mba nitiany Black Nadia napotriny tamin'ny farany am'izay hoe ity lay olo niazoko tam'izany fotoana mba fa nisy sariny lehilahy io niaraka tamin'ny i tompoko vavy hoe fa hitanareo hoe io fa nivaliny taloha la natao fiancé sa la natao mariage sa la nanakory zay tsy ambarako anareo agny mahavy any sasany la mino any toy resaky ty vocal ty faharoa magnarakaraka an'izay eto ihany koa mbo misy preuve hitako koa misy preuve raiky faharoa koa ty tamin'ny Black Nadia nanao any direct igny zany ny vola hoe zaho asany hoe nitapena vava voalohany indrindra hoe nitapena vava aza miteny anao Nadia fa zahay iposy olona zaza raiky iposy an'ity zaza ty zay mba ho avitry tsy niteny tokoa izy tsy niteny izy zany hoe raha de zany aza hitatsika tamin'ny andro réseaux sociaux misy mbo misy interview ny tompoko vavy aho mivola tamin'ny aéroport ino miezaka nangina hoe satria nitapena ny vavany c'est normal satria mbola ino zay dikan'izay fo zay mbo tia zany izy matoy izy tsy namaly Black Nadia zany hitatsika iaraha mahita avao fa lafa misy raha tsy zaka ny tompoko de ataony eto ary hitanareo tokoa ifa direct regny ka mety marina koa resakin'izay hoe nifagnarahanay de nitapena vavako nangina aho tam'izany resaka tany buzz zany nangina zany izy fony zany mbo tia fa lafa tsy nitiany igny de voalevany hainy ane conséquence ny afarany igny ane hainy ary na olo zany nandrisika ny Black Nadia hoe tapenako vavanao fa anao anty buzz ty nareo mbola fo mitsia koa Black Nadia tam'izany fotoana zany matona naiky hoe pourquoi hira mbo tsy ampy firifiry vola mbo tsy ampy firifiry tao fa tonga de ho simbainao am buzz zany hirako ty de nagnino napanaiky anao Black Nadia fotia mangalaka ny position anao avao zao ananiko zao hoe tiako ijery en direct ako tiky iha Black Nadia mba hampilamina ny cerveau-nao agny hampilamina ny sainao hoe zay zavatra tegna de mampipetraka anao en place ny amy sezanao
tsy tokony zogn'olo tsony iha hanao direct eto ambelao zahay pakafy mitianao ty hamalimaliny olo eto apetrao zahay babababa eto apetrao zahay raha eto fa katy fa kanahazo anao de petrahy am placenao inty mangingina fa raiky igny apetrao manintsinintsy agny anintsinitsy izay voalohany indrindra eto anatrian'ny Facebook réseaux sociaux teny agnambarako hoe nareo ato agnatin'ny Facebook ato re tompoko mba mangala ondraho hitavaratsy reo mangala vetsivetsy alohan'ny hivolambola gny resaky aboaky eto amty réseaux sociaux ty satria ty réseaux sociaux ty tsy naforona ny babako tsy naforona ny babanao tsy naforona ny reniko tsy naforona ny reninao tsony mba tsy ananonanao hoe gnanakay tsy voateny eto fa gnanao avao voateny eto manomboka androany nareo Madagasikara ao zaho miteny anareo nareo malagasy mitovy ahy mba manaova mifanoana fa ka mifandentika ity zavatra momba ndrasy fa misy etape mako raha ty fa nisoratiko soato mbo etape mbo blakina dia tsy zao zay donc misy hoe dans 5 minutes blakina dia avao voateny misy an'izay agnatin'ny raha ty ato mbo tsy ampy 5 minutes fa mbo blakina dia avao ndoany voateniko eto mbo maro iato de anisan'ny zavatra tena nitiany blakina dia tamin'ny fiainany resaka nitianao amin'ny fiainanao de la musique te anapitany la musique am rakotona am rabe de ireo la musique zay napitanao reo tompoko maro anatin'ny muzikinao ao tsy de resaka hoe iny misy resaka lehilahy misy resaka inona nony am'le maha-artiste de izay zavatra zay blakina dia no tianao napetraka ho an'ny pakafy apetrao jusqu'à farany apetrao jusqu'à farany zay tianao zay blakina dia enao manana ny safidinao neny manana zay tianao enao manana sainao enao enao no mandida ny tenanao rehefa tsisy fatako enao fa mety fa tsisy ray aman-dreny fa tsisy reny enao de ambony tany azafady manokatry ny zavatra efa lasa fa am'izao fotoana zao enao de enao no gidy ny tenanao no afataranao hoe miala ny fa tsisy reny fa tsisy dada de dikan'izay za ny tompony tenako hoe ataovy an'izay enao ny tompony tenanao enao no mijiry ny fiainanao blakina dia choix fort enao am'izao fotoana zao so de ararirary tampoka ao jereo Bradley jereo Sandy jereo Love fo madio zao tenenako anao zao blakina dia aza mieritreritra n'importe qui Facebook ty ity afaky mamaly fa ny zavatra tiako manko na ampihitatra azy be zao loatra zao le resaka vokaly ny tiky tompoko vavy flash be ty io zavatra io koa nefa tsy vokatsoan'ny flash be ande amoaky matombola nataony tany anatin'ny feo miafina le izy fa raha hoe zany zavatra zany tsika olombelona manana aiai an'izany sao de mba nivoreniano sao de mba nivoreniano sao de mba nivoreniano rehefa zavatra tsy hita maso ity idina fa raha izy mbola nivelona tao tsy nivita histoire ty tsy nivita histoire ty zesky nagnainanay miakatra avao histoire ty satria izy fa maty dikan'izay lasa hikatona io histoire ka alohan'ny hikatonany histoire io fony blakina dia mafana satsia le voany flash be nivoaka de nefa io nivoaka io tsy isy olo hapanitsinitsy an'io tsony i flash be fa tsy hivoaka tsy bakagny handeha hiresaka amitsika fa olo fa maty igny fa maty fa lasa korazana de tsy hisy teny mihitsy eo tsy hisy hagnambara hoe zaho marina ny tenany marina fa la raha marina zany de i blakina dia niteny tamitsika nitagnitagny igny zany tokony janjignintsika am'izao fotoana zao satria izy tao anatin'ny histoire izy blakina dia de i blakina dia tompoko mbola velo am'izao fotoana zao de tenyny blakina dia no janjignintsika sy fakafakaitsika no eretseretsika izy tamin'ny andro io manko za seka hoe ande hoe ataoko fa hoe iteny tena zavatra maro be izy fa netipo izy de tsy voateniny aby ny zavatra tianytenena fa misaotra anao fa misy zavatra niapita ihany na de hoe na de tao anatin'ny tomany aza ianao ry blakina dia na de tao anatin'ny fitomanizana ianao blakina dia nisy zavatra niapita ihany teo nisy zavatra niapita teo sao de mety hotanisako eto raha mbola tsy mahafantatry nareo niteny blakina dia
iny zavatra iny ny fanarana re tompoko. Rehefa ny fanarana io zavatra tiky de nanaiky de ohatran'izao de nitapenam-bava fakafakaitsika zay zavatra avy aiza marina ve zany zavatra tenen'ny Black Nadia zany sa diso ve zany zavatra tenen'ny Black Nadia zany. Fahatelo magnarakaraka an'izay, zaho izy Black Nadia tsy manana rankiny amin'iny zazavavy igny ary tsy misy ny alaheloko amin'iny zazavavy igny na ny ray arany tsy haiko hoe bakay fotom-piviany. C'est normal mijereva mizarakaratsy am'izay nareo, apodiko aminareo le histoire am'izay mijereva andeana mijery mizarakaratsy any. Rehefa nijerany mizarakaratsy nareo de enfin mizarakaratsy misy sarin'ny Black Nadia niaraka tamin'ny ex niaraka tamin'ny ex zany io olo io i Black Nadia am'izay misy sary amin'ny mizarakaratsy ao. Igny mizarakaratsy igny la netetsika koa gny raha nataony flash B tamin'ny Fausse Joker clip io lehilahy ao nalaindreo, lehilahy ao agnatin'ny clip ao io nalaindreo natao agny malakilaky oro malagasy. Tsy afaka amitsika malagasy le resaka hoe fifamadiana, resaka fifamadiana ndraso tsy efa manao serpiara-piasa koa roa. Manao serpiara betibety piasa koa de mantsintsintsy serpiara zao ino ty aspirateur zao zay. Bon, lafa igny raha zavatra igny amizay nipotra, igny zavatra igny amizay nipotra, lasa tonga de nandeha le resaka hoe Fausse Joker contre mizarakaratsy. Ataoko angambany fa amizao fotoana zao fa maro olo fa mahaihay hoe beza marina igny, beza marina igny, beza marina igny. Bon, igny Black Nadia courage milamina sainao fa tsy misy olo hagnome faute anao eto ambony tany eto satria zavatra tsy marina zany na de misy zany voroboroky zany fa ny maty fa ela i la ohatsy ka hoe hamoroky zao i fa i tsy voroky zao tsy voroky zao zao sira certain fa tsy voroky zao zay aloha alamino ny saina tsy voroky zao na oeza igny tsy voroky igny fa arety fa mahazo arety fa nahazo azy olo aby io samy manany aretiny ka i zany tsy possible ho azo narety mihitsy zany tsy possible azo narety fa Andriamanitra dikan'izay zany arety fa hazo fa tsy asara olo fa ianao namoaka an'igny vokaly igny tena eto tena mbo malahelo anao zao plus que malahelo plus que Black Nadia hitanao olo namoaka an'igny vokaly igny namoaka an'igny vokaly igny zavatra tsy favoaka zavatra ohatran'regny tsy fambarambara olo zavatra ohatran'regny mahagaja zavatra ohatran'regny raha ianao tratra criminel ty Facebook criminel fa io tsy maintsy hita avao nene enao namoaka an'igny manany lalàna misy article lalàna manao défamation publique zavatra ataon'olo na de fa tsy eo ara i flasy B de ianao zay namandefasana an'igny vokaly satria io compte flasy B misy an'igny vokaly iny afaka alay amin'ny Facebook directement agny afaka atao am'izay idadiavy numéro n'igny de récupérer ny piso igny de hitao anao zay namoaka an'igny zay nandefasany an'igny avao manko ny tena hoe igny ro haita iza namoaka an'tiky zavatra ty fa tikinao fa fainao tianao fa fanao ary io tsy avelanay dadiavanay an'io lay volany ety olona mandefasany flasy B an'igny vokaly igny tianao fa fanao récupérer io compte ny flasy B io tonga de hita zavatra nataony flasy B tao rehetrarehetra olona andefasany any rehetrarehetra tianao fa fanao milaza anao fa tsy ho hitanao milaza anao fa tsy ho hitanao mba tsapatsapa ho aza mitsapatsapa masy porony akoho zao miteny anao zany flasy B fa tsy eto fa tsy ambony tany ty eto fa iha nandefasany any vokaly igny defa miomana iha fa igny lafa miboaky iha fa sa tonga de aroy lalàna article manao défamation publique mirécupérer raha manao regny tsy matohy flasy B tsy namoaka an'igny tsy nandeha niteniteny amin'olo tonga de vokaly manaka an'izay raha tsy maropotry manaka an'regny dikan'izay tokony angina nifermenao le zavatra nataonao
fa tsy nandeha ny partazevanao le raha feo miafinagny manimba saim-bahoaka firy vahoaka voasimba ny raha nataonao te firy zavatra tsy maharipotitsy zavatra tsy maharipotitsy de fa article mahazo anao zay tikinao fa fana ary ataonao tsy io ndra olo iabiaby io mitsakaraka tsy hainao fa misy compte piraté zao aby agnatin'ny compte zao nefa olo ianangy zao aza fa tsy eo fa tonga de hain'olo avao mirécupéré an'igny tompoko am'izao fotoana zao hain'olo mirécupéré an'igny mot de passe oublié avao tonga de miova mot de passe la io olo nanao azy io olo nany raha ny raha ty korinao zay alefa solavitsy ny saina afaka manaonao saina lomoro kelikely eo tsisy feo ahoana tsy mahafeo ny flasy an'igny ahoana zaho ty tompoko niaraky ny aina tamy flasy agnatin'ny 3 mois flasy mipetraka an-tragnoko ao pourquoi tsy arezaky tsy ahaizako ny feo ny flasy feo ny flasy igny na iero anao akory fa modovanao an'le hoe tsy feo ny flasy satria ia magniraka anao azy ny partager azy igny tsy possible olo nandefasany flasy an'igny tompoko flasy moa nan'izao fa maty ao tompoko vavy fa tsy hivola barako anareo soa zay ne tena mampivalika ny lohan'ny Black Nadia mbakany satria netiny flasy nandeha maty agny le marina fa tsy naboaka io zao mbakany nahatonga ny Black Nadia mbakany mba tahanao fitrina ny flasy iboan'le raha marina fa sao de sangatsangatsia ny azony accident tampoka io nahazo any io flasy anany keo zao mety miaro anazy avao razany miaro ny Black Nadia avao razany Black Nadia mafy avao izy matoa izy mandeha hoe aloha apotra avao zandry ny tenany marina aloha apotra avao ny tegna marina ny raha ty mafy tsy hainareo koa raha miaro azy satria le raha izo nankeo manakory nandesiny flasy agny marina ndesiny flasy fe mbo misy olo namorona ny buzz io teto mbo misy namorona ny buzz io fa olo tompoko lambanga tagnany zoa le hitsanga basa le tsy haiko basa hoe misy raha fen'ny Black Nadia koa matombo tsy ambarany avao ia koa zany blague eka zao koa tsy manometsiny anao fa arakaraky ny boaboany ty mahaty zay koa aloha Black Nadia arakaraky ny boany ty mahaty zay koa merci aminao avao Blacky matoa tsy magnambara ny raha marina koa la ohatsy ndraindraiky fa zavatra ohatran'izao lafa ia zany tena ny marina tena tereo avao olo andeha hiteny any raha io fa nefa ianao tompoko la vao eny tsisy efekasiny koa moa zany raha ohatra izy miteny an'izay hoe eny tokoa manaka olo aby io fa magnambara hoe nisy tokoa le zavatra ohatran'izao zay vao ny angata amin'ny olo namorona ny buzz igny fa tsy haiko le agnamoniananareo an'le olo zay namorona an'le buzz mbo tsy volagninareo avao jusqu'à maintenant misy point d'interrogation baka ao zay ne zay fotsiny zany hoe zavatra tena hoe natosianakay Nadia koa zany te hoe ino ro tsy agnambaranao an'le izy de nieritseritsy ny réfléchir ndraiky hoe mety raha agnambarany io izy tsy fantatrao ny ao ambadika an'io na io olo io zao miteny hoe aza teniteneny fa raha vao teneninao de ataoko misy fetsaika aminao ohatsy menace verbal mahazo azy de mety fa tsy hiteny ndraiky fa matahotsy fa igny efa nandeha amitsika vahoaka resaky Madagasikara hoe nisy le zavatra fagnarana tao nahavy an'le igny mizarakaratra contre Black Nadia igny fe le raha zany nandesiny tompoko vavy ty nandesiny ty flasy ty maty agny bakeo nanome ifa tokony nandesiny maty nanitsinitsy avao fa tsy nisy namoahany feo ny flasy igny tompoko na ino ro itsanga feo ny flasy igny tsisy olo hainy mot de passe chelouche zany zay roa mihitsy ny ranga tena mpanao an'izany hoe chelouche feon'igny ary raha fanelianay roa mihitsy le resaka momba ny chelouche ty halako hoe amanaonao ino chelouche ty adalainy amy chelouche io avao isaky misy raha ataoko fa ataony chelouche isaky lasany mot de passe fikenay roa
Ziska zahay io namorona ny besiny de hoe akondro blende fa zao tsy nitafa satria io akondro blende titrany akondro blende io nataonay fa gravy io saika zao ifaterany ty zao ifaterany ty kira ty o ajanona avao zao tsy anao an'io aza koa arovany razako fa saika nisy beso nataonay mihitsy tam'izany fotoana zany fa la nifafiko tamin'igny banitsy pasy igny agny tonga de nandeha amy banitsy pasy igny agny nefa zao mio misy pasy par rapport ni zao misy pasy par rapport ni fe zao nataony agnatin'ny clipe agny avao hoe banitsy pasy tsy magnino fa zay koa zao hain'olo avao zao misy pasy a moment ndraiky zao misy pasy fa tsy magnino fa nandeha foana zao nanao an'igny clipe igny mba zay ro fiangaviana anakay manino hamaroan'ny lehilahy bogosy bobonaka aby io na ino la nataony an'izay a fa zao ro nalainy ny angaviany nanao an'igny banitsy pasy igny tsy haiko zay tao ambadika ny tao koa tam'izay fotoana zay ary zany koa zany zavatra zany mbo nidiniko hoe bon fitiavana koa zany fa tsy magnino fa handeha foana ao na de zany aza zao nisy pasy talohan'ny zany fotoana zany koa zao nisy pasy izy mbo mipetraka agnatin'ny misy anakay mbo misy agnatin'ny trano koa izy de zao amin'io fotoana io zao atao banitsy pasy any anatin'ny clipeny banitsy pasy igny zao nefa olo misy pasy zay aloha zany voalohany indrindra eto fa le zavatra netiny nandesiny maty any io zany io le tena problème io le problème le tena tsy mampipetrapetraka amin'ny fiainategna zany fa tiako moa mankony zaho eto de mahita hoe marina ny vaonga ny Black Nadia ndra iro nangavy nanao fitriny hoe ndaotsika anao fitriny eo ihany koa le resaka hoe iverenan'le anaran'ireo ary tena hampalaza ny Black Nadia koa rehefa aveo hoe ay nanaiky ny fitriny any madame tsy haitsika le hira atao anaty fa ny hira tokony ho nataondreo ro flasy B igny papamoneny raha igny alefatsika tsy dedinitsika igny tokony nangaviny tamy flasy B igny hira igny hoe tokony igny hirany Black Nadia amin'ny Asmia igny tokony igny ro nataondreo roa tonga de hoe zandre tsika tsy maintsy misera zandre nene ya tsika tsy maintsy miaine e tanao raha ty fa tsy sentiment tonga de action antsike ya ka miazalo ayanake fa raha iafa milambe marai aminao ariva i amkoeye raha iafa milamy dinio soa fa vola tsy lany azonao papa mone io ro niaroandreo olo la tena ny marina papa mone ty ro niaroandreo olo la tena ny marina fa le raha tsy voadevolevandreo zao tena nangataky mihitsy ny Black Nadia tokony mba ingira iny ro nataonao niaraka tamy flasy B fa tsy nataonao niaraka tamin'ny Asmia fe tsara ihany koa le izy fa Asmia zany tsy misy relation miady amin'ny Black Nadia fa nahay nandamina avao koa igny fa igny hira igny tompoko tokony nataon'ny flasy B sy Black Nadia igny papamone igny tena mifoaza koa Black Nadia fa zao ananako zao miteny zao marina teny zao sa tsy mamy tokony igny ro nataonareo ro flasy B ny boandra amizay bakeo hoe papamone io ro nieroanareo zao ao hoe la ivola tsy raha mipetrapetraka fahatany amin'ny tegma la ivola azy zaho miteny zany zaho miteny zany tokony igny papamone igny ro nataondreo roa amy Black Nadia tsy haitsika koa fitirindreo ro amin'ny iatiky ireo amin'ny Espérant io na miteny iny tsy haitsika io fa mbo zao sira fa mbo tsy te Nadia fa tsy tahamoaka an'izany aby satria fe zay tsy maintsy aboaka iny satria fa nanao promis hoe anatin'ny manao tournage izahay miaraka amin'ny Espérance am'izao fotoana zao zay de hojanjintsika eo koa izay hira zay hoe ino hirany Espérance Black Nadia zay mivoaka any fa zao sira certain fa hirandreo roa io tsy maintsy malaza eto tsy maintsy halaza ndraiky tsy maintsy mipotsy miboaka anao Espérance miboaka anao tady dio tenylay vola zany ary tsy maintsy malaza Espérance ary tsy maintsy ataony Black Nadia malaza ia favako zany terenareo soa zany zao tsy ombiasa zao tsy ino fa zay safako zay vo miboaka nga hoe anitsinitsy fony Black Nadia fa izao sira certain fa la hira nataony Black Nadia hira malemilemy na hira manakory io tsy maintsy hovany Black Nadia tonga de ataony Black Nadia manitsy hoe Espérance avy bakao tsika amorona hira hafa tsika fa
tsika tsy maintsy ataotsika malaza am'izay manomboka eto satria zay le buzz ilainy zareo nefa tsika tsy nanao buzz fa atao avadiko tsika buzz am'izay koa zavatra io afaka ataondreo zay eo manakory tsika pakafy manakory tsika pakafy tao la manao ntia ibabababa koa tsika zay baka eo hoe la marina koa raha nyteniny io zao la fa nanakory koa hirana boakanareo baka roaroa hoy koa zao fa mandiniky raha lavitsy trontsy hainareo manakory koa raha hirana boakanareo vaovao ao io zao la tena manao zao manao zao hay fa kombokombanareo ro amin'ny espérance koa zany raha ty boaka aby zay fe dinio tsara koa aloha Black Nadia hira zay aboakinao bakeo e dinio tsara ary fakapakao na le faso agnamiko aty tse tsy magnino ale faso agnamiko aty tse ale faso agnamiko aty tse Black Nadia hira zay aboakinareo fa zaho olo tena mietude jusqu'à zay de io njareo am Facebook ato miraorao haiko bon ino fahatelo ato tena miatsara velatsy ianareo artista fa tsy misy na artista ray nandeha tany amin'ny fatiny tompoko va Flash B draso aloha sotro rano vetivety aho hamaliako an'izay tsisy rano koa ty draso tse hamaliako an'izay resaky zay tadidinareo soa zao janjinareo soa koa fa maliako azy bakeo fa tsy misy resaka ana jusqu'à zay fa nareo tonga de resy lahatra koa draso tse izy sotro rano tre aho fa mampiakatra ny cerveau nareo sotro rano tre aho Yana ataon'ny Flash Dak kana plus in story ina place ny Black Androany tsy haiko iny fa niakatrano sy atatianay ino antony tokony ajanony hira miaraka amin'ny Espérance non pourquoi pas ino ro agnajanonana an'io ino ro agnajanona zaho tsy manaiky an'io agnajanonany Black Nadia io tsy possible io Black Nadia aboao avao raha fa naboakinao aboao ary tsy maintsy halaza zaho miteny anao zany Black Nadia tsy maintsy malaza io hiranareo ro amin'ny Espérance vo mandia eo satria olo fa tsy legnin'olo mihitsy nareo hoe ino raha volagninareo ankira nareo fa hitan'olo tarenareo hain'olo hitareny Espérance hain'olo tareny Black Nadia fa le raha naboakinareo ankira tompoko mahalinalina ny sofiny pakafy fa zaho de miteny Black alefaso aty tse fa ia raha mpandefa hira agnamiko aty mampetedidy anakay sanandro fa laka aligninao mandefa ny hira io agnamiko aty janjigno tse zaiko ty hira ty janjigno de ojanjignoko hira zay Black Nadia ojanjignoko hira zay alefaso aty fa zaho ietidy azy satria fa maro koa zao ny sasany hoe tsy tokony aboakinareo koa hiranareo ro amin'ny Espérance fa magnino ino ro tsy tokony agnaboanareo azy fa zay ro zavatra tokony ho izy ho ao la hisy gn'anakay fa etude zavatra tokony ho izy hoe gidragidraindreo alefany Black Nadia baka roa amizay hoe mody nataony Black Nadia zany hoe zaho mitantara zandriko hoe amizay koa miteny hoe manakan'zao ohatsy raisinao en place na hira io na bezdreo nataondreo tantara eo mifony zavatra amizay manakory nareo zaho ty etude gn'anakaha fa zavatra teneniko eto zany zavatra itsanga zay toko anaovan'olo anakay hoe iavasa oasan'olo ombiasa non zao tsy ombiasa zao tsy ino fa zao manany inspiration koa manany inspiration koa hitanareo ary zao tena lavilin'olo mihitsy zao inspiration ko zao hitanareo mahatonga zao ne mana inspiration tokony hira any ao mana ny hira tokony ataoko mahalay vola anakay fa zaho mila mipetrapetraky tse autour de moi mila mipetrapetraky soa tse fa zaho etory tsara semboro antitsy olo aza nanomboky telopolo tao vo mihiraka fa zaho mbo ambanin'izay avenir d'abord avant de commencer pour artiste avec micro plaisir avenir d'abord bon amaly ny question ty hoe magnino artista tsy nandia am fatiny tompoko vavy eto aloha zao de miondrika mpanajana fa nilevy ianao zay agny amy tany manitsinitsy agny voalohany indrindra
Ho an'ny sasany zay ny teny hoe nanino artista na artista ray ara tsy nandeha tany. Eto amaly azy. Voalohany indrindra i Flasy narary tsy nampahafantariny na tamin'ny réseaux sociaux fa nataony tany agnatiny teny miafinany. Dikan'izay ireo artista zay milaza fa nandefasany vokaly, nandefasany SMS, nandefasany ino iaby tany io. Mba nihitanao tany sa tsy nihitanao tany? Question anaka. Mba nihitanao tany sa tsy nihitanao tany? Lafa tsy nihitanao tany, ilio ty raiky zay. Faro magnarakaraka an'izay, inarary io tsy nambarany, tsy nasehoseony, fa ifa dans les comment vo nambarany anao hoe mila fagnampia malakilaky fa ato Flasy dans les comment. Io dans les comment io amizay, olo abebiaby nankahery, mirary fahasalamana ho azy. Olo koa tompoko tsy tonga de hana hoe vola androany na misy gnany sasany tsy rambony tagnany aza amaray vo mitaditady bakeo alefany. Taoko angamba nisy zay zavatra zay tany. Ho anao manontany agnatin'ny Facebook tiato tsy mandiniky io. Lafa io amizay zavatra io amizay nisepasefa hoe dans les comment, Flasy amizay ni maty agny. Tsy haiko na ambany volo mialatsiny raha ohatsy ka tsy ambany volo vasa nahafaty azy igny na ia fa zay moa nivolaninareo ambany volo agny mitsabo. Agny ambany volo agny. De iza artista tonga de hitily directement ambany volo agny, hamonjy ambany volo agny. Fiaina raha mahita amity fiainan'ny Madagasikara aty sempotry ngolo mitady vola. Tokony tsapanao mihitsy aza hoe ny eto a Madagasikara fa mijaly artista ia ro tonga de tsopoka agny malaky. La misy ny artista tokony andeha magnagny directement, artista avaratragny, misy azy avaratragny voalohany indrindra. Agny, ze olo fa mipetraka agny zany tokony hoe nandeha. Tsy tokony fanomezanao tsiny any artista fa mandinidiny atseky. Artista ia bebeaby io manany fotokasany, manany raha mandidy azy, manany raha asany. Fa lafa au moment de occasionnement mandeha gn'olo. Voalohany indrindra koa matoa artista misy mamonjy ny fatiny Antananarivo ao am-Palais de Mamasina. Tsika mba Antananarivo eto avao le magnino artista iaby eto, magnino nareo ka votohatiny misy fipetrany artista tsy Antananarivo. Raha mba Antananarivo ny marina resakinao la tsy nisy artista raiky namonjy. Ilio ao tiky fa ka mitabataba agnatin'ny Facebook ty ato. Facebook ty tsara tokana ho an'olo adala. Fa mampimenimeny anareo ato avao. La Antananarivo tao tsy nisy artista namonjy igny, marina gn'anao. Ary ny artista nanao tsy rambony tagnany nandefa vola nagny amin'ny tany misy azy agny koa tsara nagnambaranao. Fa vola maha ny olo, vola mahasolo tena. Tsy hainao zay. Avaliko aminao soa i mahatonga anao hoe nareo artista hypocrite. Tsy hypocrite zay artista, fa ny artista tompoko manany mandraikitsy azy, manany asa manavady amandranany. Fa la sendra occasion de mandeha agny ambany volo agny. I amizay ambany volo ty agnarany ambany volo agny zao. I ambany volo ny nandehanany tompoko vavy ty ia olo ambany volo ny hainao agny amizay. I artista mipetraka agny. Ze artista mipetraka amy tany misy anazy io agny ro nandeha nalakilaky. Zay ro tokony hoe tsapanao zay zavatra zay. Fa tsy eto ia mandeha miteny nareo artista hypocrite, nareo nata artista raiky nanakory. Aminay artista tompoko, la ataoko hoe ny tena olo natomboam-poloko ndraiky, ny atomboany agnarany maha Flasy any Flasy na hampalaza ny Flasy ady hoe fosy jokera contre mizara karatsy miady. Dikan'izay. Miady ady ve tsika tsika malagasy fa zatsy an'io, fa zatsy an'io kisopasopatsy io. Tsy misy resaka hoe ampalaza anao zany fa mideky gnany raiky gnany rakoto, mideky gnany rabe. Nareo mba nahitany hoe Shakira nideky any Beyoncé nanao bezy.
Nampalaza ny Beyoncé ny dekegna ny Shakira, nampalaza ny Rihanna ny dekegna ny Beyoncé. Fa tsika malagasy ro manana zay toetraina zay. Zay koa ny votoatin'ny artiste ny malagasy, mifampidekideky, mifampanimbanimba. Zay ny fahaizanareo any buzz ity. Rango nahaizanareo any buzz ity. Rango nahaizanareo any buzz ity. Mivaliky mihitsy ny lohan'ny Madagasikara io buzz io. Nareo amizay ro ifoterany buzz ity. Magnino lafa nareo fa manatany Black Nadia ia olo manatalenta ka mila an'izao buzz zao koa. Feonao fa mangatrakatraka eraky n'izao tontolo zao. Fa azy tsy hainao bakay io sady zao la magnambaranareo artiste zaza. Io zao mbo nisy artiste vaovao koa io e. Mandehandeha zazazaza reo koa zao e. Zao sira fa reo tsara manao buzz zao reo ao. Tsy haiko aloha tsara manao buzz zao reo. Manakandry raha zao. Ino zao buzz regny zao igny. Ohatsy tsy tegna zaho matoko fa tsara fa magnonono agnaran'olo e tsony ataonao hoe artiste ia koa basa voteny ato agnatiny raha tiato. Artiste zazazaza amizao tsy mananao zany buzz zany. Mandinia nareo e. Fa nareo tsika vahoaka io, vahoaka tsika mpagnentinentiny artiste sy ny tariny aby io, nareo avao koa mamadiky resaky io. Ino zao aliny Black Nadia amin'ny tany semena. Mba ambaraonareo eto nagnino reo roa io. Ambaraonareo eto ino zany le tena votoatin'ny aliny Black Nadia amin'ny tany semena io. Ambaraonareo eto. Reo mo tsy nialy lay. Reo tsy nialy ino. Reo tsy nisy resaky ino. Fa Black Nadia ro nandeha nanao figurante tao amin'ny tany semena. Vita. De magnino zao zay. Zay zao mampialy. De tsy haiko hoe ino. De navaliky ny Black Nadia amizay hoe andao tsika anao fasafasy. De nevian'le hira. Fa pakafy miady amitsika senao. Ia zany mampiady io tao. Pakafy mampiady io. Fa gnany flasy bita amin'igny tsy resaka pakafy ro mampiady fa vatatenany mihitsy ro nandeha hoe miteny hoe Fozokera contre Mizarakaratsy. Zay ene le raha. Tonga de sopa tsy maiky avao. Hiran'olo mbo tsy ampy firy tao tonga de sopary. De nanaiky koa tiky Black ty koa hoe eka tsy magnino amin'ny fosoa avao. Zaho amizay nifoterany raha manao an'izao amizay ngainao bakany. Tsy hitanao amizay, hitanao zay ny mahatonga anao tomagny io. La tsapako mihitsy ny areti-ponao Black Nadia. Tsapako eto ambony tany ny areti-ponao. Satria nonino noho ny zavatra zay niseho zay. Zaho nandesy ny tompoko vavy maty agny i marina. I ambagany mba kotrokotroin-draha handeha hanao fitiriny hafa fandraisan'ny tompoko vavy an'igny fa voriky. Voriky zaho avao raha handesany agnatin'ny lohany ao. Ia koa olo tsy nambarany any hoe iany namorokay. Zaho ty aza fa agnatin'ny tagnatin'ny zany reny sofiko hoe zaho ino petraky tagnamiko tao avao. Fa raha hafa ny reko nanomboky teo tonga de gawagnitseko koa le ho asako zay. Après moa zay ny nama avao zay fa ny nama tegny comme ça. Nisy le anareo nahatsapa nisy sary fa nipartageko tamizao nanao Facebook sarinareo amin'ny flasy be. Fa tsy nipartageko sary io jusqu'à naniky ty tsy nipartageko momba ny io raha latsy clip igny avao nataoko ty ho fajarova zesiko farany. Zay amin'ny flasy be tsy niady avao zahay teo niady. Fe lafa nisy zay zavatra zay de nambarany fanao fampiresaky zay hoe zao le oasako ro nasaranao namoroka anao. Haya izy naregnesanao zegny. Misy olo atsako niteny anakay fa hoe zao nagnosavy anao zao aho. Zao ty mba tagnisany voateny hoe zao nagnosavy any flasy be hoe. Flasy be mihitsy zany ro tena hoe mibabababambao, mimenimenimbao fa hoe ino nisy namoroky. Zay ne mahatonga anakay amin'ny tantara ty eto tsy mety mipetraka avao aho, tsy mety mandry avao ny saiko. Satria le raha tsy vo Black Nadia raiky zao avao mivoany zany resaky zany hoe flasy be nisy namoroky. Tagnamiko tao tagnatin'ny 3 mois. Niboaka amizay safa io bakeo n'igny hoe tao eka mitandrema anao fa olo avy Morondava io tia magnano fanafody. Tsy hitanao izy misy tsombatsomba raha mahazo izy. Zany zavatra zany tsy tokony hiboaka aby zany. Ndreky za hoe tonga de napiboaka ny raha zao. Ela tsy namboako an'izany. Jusqu'à naniko zao nanao vidéo androany vao magnaboaka anareo. Fa zaho tagnatin'ny accusation koa zaho hitanareo ty. Zay mahatonga olo zany ndraindraiky misy tsy mamonjy anakay fa ataon'olo hoe zao mpamoroky.
tsy magnino ataonareo mpamoro fa tsy magnino Ndragnahary avao mitsara an'io ataonareo raty fagnahy ataonareo hoe magnosaby anareo fa baka Morondava agny ataondreo olo baka agny mitandrema 3 mois nipetrarany tagnamiko tao tagnaty tragno Andavamamba nisiany action raiky grave zay aza fa zao tsy tahita taran'izany eto koa ta Andavamamba tao agnatin'ny 3 mois ze olo mahay zany Flasby tsy mandeha Flasby tsy mandeha bus tam'izany fotoana zany tagnamiko tao zany taxi tous les jours mandeha Magnaria Analakely mandeha misy zaza mpagnampinay zay ao entsaky ndraiky aza fa miteny zarangao izy sefo tsy andeha tsony fa ohatrany voiraka amin'ny Flasby foana isanandro nefa za ohatratra zao tagnamiko tao izy Tandavamamba tao de androany amizay Flasby iany namono azy zaza fa zatsy an'izany zaza fa zatsy resadresaky hoe misy namono fa io aretin'io tompoko tsy arety hoe vorokin'olo zany zaho tena eto mitena zany tsy vorokin'olo zany io na ino idona na ino kiantsa io tsy vorokin'olo fa le raha lafa arety mahazo anao zany de fa vorokin'olo zay de lafa arety mahazo anao de fa vorokin'olo zay ie zany tsy arara mihitsiny tsisy raha azo anao fa to de vorokin'olo raha lafa tsy tsatsy ampototsy ny hoa hoe tsy tokony volambolagna fa igny mankony fa tsy nivolagniny igny fa olo nandefasany any message igny avao rolahy mba hidadiavatsika anavatsika fikaroa igny avao ataotsika fikaroa mbaombao igny olo nandefasany any message igny zay fotsiny fa tianao fafainao la iatsatsy eo olo maro akorotanao ato amin'igny vokaly nameny anao tsy hainao fa misy lalàna ny mamoamoaky raha amin'ny raha tsy maro pototsy zay ary nareo la vo andefadefasan'olo vokaly manao an'regny ilanareo maro pototsy tse koa ny olo nandefazy taminao zay fa raha manaka regny tsara mety olo iny fa maty vomba agnaboraky raha mifafoka aminao taoko bakeo hoe olo magnasarasara olo mamory voroboroky io fa zay tompony mpamoroky ito zaho atompoko la nitomagny latsaky ranomasy manaka ny blagina de agny mihoatra an'igny fa hoe zaho namoroky any Flasby tam'izany fotoana zany fa zany nampalahelo anakay nanatsovako azy zany fotoana zany tsika oasako anazy olo raiky tsika la mbo agny fanena tamin'ny studio tamin'ny anay tao zahay tam'izay fotoana zay fanena tamin'ny studio tamin'ny anay tao izy amin'io fa mikomansy mahiahia izy amin'io de miaraka amin'ny lehilahy boribory maintimainty kelikely boribory zay inao aty fa hainao fogna zandry zay nambarany zahay roa mitovy tao samy 1995 tsy haiko na vehivavy mpandiza koa zany vehivavy mpandiza zany no namorona ny vokaly igny tsy haiko zany igny fipiturany vokaly igny tsy haiko fa ifa lasa ato agnatin'ny Facebook ato igny ro nahataitsy anakay nampitomagny anakay nanao vidéo teto tamin'ny tadidinareo zao nanao vidéo nitomagny be zay ao vita tagny koa igny zao nalahelo mare après an'igny Black Nadia mety nahitany en direct koa nanao en direct malaky koa satria hainy zao lafa tomagny malahelo azy hainy tako zao tia azy io hainy zao tia azy io sao tia an'igny Black Nadia igny na maro mivola hoe i raty fagnahy i magnino firy avao le zay ro Black Nadia zay tokony aly zahay misy maro avao raha ataoko agnaminy fa i tsy mialy amiko zany za koa tsy mialy aminy satria zahay roa mifakahazo ampo hainay soa mifonay roa samy mifakahazo onde mitovy avao ondenay roa ary ny tena mahagaga ane lay vola havany tsy miteny fa ireo FBT no bevava aby zay tu vois zay ne tsy misy havany Flasby mba miteny eo mitsanga eo satria mety fa haindreo koa ny toetra ny gnanakindreo haindreo koa hoe zaza tiky
tam depuis fa mahay vava tety amin'ny alialy manao zao haindreo toko zay hay tsy aizany ray aman-dreny niteraka azy fa alohany nangina fotsiny reo satria gnandreo rovoa maty zany tiako volagny zay aho fa nisy resaka koa nandeha atao hoe resaka napetraky ny face place B tamin'iny anao mba ray aman-dreniko fogna nagnino nahitako masoandro na zao tanao na ray aman-dreny na zakizevany raha aby zao zakanareo olo maropotsy olo manao an'izao zay fotsiny ambarako anareo ny ray aman-dreninao ia mandeha manao te de agny magnino sa latsaboraka amin'ny Facebook agny zafatehana fagnamorafy ana Facebook igny flasy B igny naboraka ato aby ndrareo mialy ndrareo magnino naboraka ato ia koa olo tsy mahare tantarany flasy B niarany amin'ny olo ia tiky olo talohany tagny izy nampijalijaliny lehilahy zao niaraka tam'izao lehilahy zao tagny la vangvangony zao lehilahy zao la iliny lehilahy eo agnatin'ny tragno vavany mihitsy mitantarany zao amtegna toy i mipetraky tagnatin'ny tragnoko tao tam'izany fotoana zany mampisofy koa ny raha tena fa lafa igny zaza igny mihitsy zany tia miteniteny n'importe quoi izy mihitsy zany ro tia miteniteny n'importe quoi qui zay zany tena marina amle raha fa tegna zany hoe maty de tokony hoe anao fiatsarambela ty zany tegna hoe mirahynalay la manjam-piatanana lay flasy sa lay satria maty zay fotoatytsika malagasy tsika iaby sambo faty na zao na ianao sambo faty aby na zao ty koa lafa maty zao koa ataonareo nakay mampalahelo lay vola igny la ampalikagny nefa raha hafa nafinafy koa amy video regny aby miboaka eo tako igny manaka anzao haiko fiainako ato matotsy aboako matotsy abaribariko amy n'importe qui haiko miaina azy tsy asarako olo nivoroko ny apohiako tsy asarako vorokolo araky nihirany blagina dia zay ka sara vorokolo ny apohia fa mipetraky aby an'izao tokony jereny iny koa ro idirany fanjakana amy tantara alilay agnanany fanjakana asa toy alilay toy fa notoro fa naboaka agnaty Facebook aby de samy manao tsisy dikany ato e zay tia magnaboaka eo zay tia magnaboaka eo zay to tsara miakize ino na hoe manao misy raha teneniko tena mamoa fady anakay ka hitandrahandro amy vavako zafady fa nabalibaliko nimpitoko ny lelako alohan'ny vola aminareo ny direct eto tsy hainareo koa zay alohan'ny agnaboako an'tia direct ko ty nabalibaliko nimpitoko ny lelako mbarako anareo zay zao tsara manaka an'olo miteniteny fahatany io apeo black de alaivo lehilahy nanao clip nazy roa vavy inona tsy azoko raha tena volagny fa manorata soa koa fa matoy manao Facebook koa vonina koa raha hamaly soa oka amizay fa avelao ity ohatsy zay fotsiny blagina dia mila maninitsinitsy miteny anakay amizay oka amizay zany tsy fafafaky foko zay ro mampiegna anakay fa zaho tia blagina dia c'est mon idole na ino c'est mon idole zay gn'anaka zay tsisy artiste tsy tiako eto fa tiako aby fa blagina dia zany tsy tiako anaovan'olo fa atanitany manao kanio fa tsy zakako zaho ni ampiany blagina dia iny fa zaho tsy magneky zaho la ampiany fa zaho tsy magneky zaho tsy mbo tsy magneky satria le raha zany azako zaho tsy eo lasa malaza be eo aniniko le projet ko zaho koa mailo zaho koa ty koa gn'anakay koko zaho olo tsy manampeo hoe ho harantsa fa tsy maintsy ho arapeo moa ola hira tsy ho arako aby spectacle tous les jours te zaho la olo atorakinao amy kalamanjana zaho itao la malaza tsy hainao haiko fomba fampalaza